Kalong ka kubor ka basngutunat ba kisi Kurim ki bayo yo COVID-19 menta kilayo banmi no na kichaka sumar rengkat badu Khunlung badang sukha ka ba kham sutunat kalong ba watla ka kami ka bayo yo tu virus hapor mansua ban kha yo tu Khunlung handai habates ya u lalap ba uklambet satya yo tu virus kat kum ka jitu daw director ka ka Koit ka khia Dr. Amanwar luong ba kite borok laingut kilami na kachaka sumar bat menta kisa sipor ha kachaka sarkar haswa ba kinyo menit phaino salagi yang kisam itu ikon ilong negatif batas iki pa ba di kimi menta kita long negatif at di sampel 24 hours sapat kita long negatif kemudian cover menta gila transfer iki sepo quarantine center kilami na hostel dan konteks active case menta ada menta kita sendiri di kemudian nomor mana kibar kabar sangot kemudian ke before is hasil sangot kibar kabar mana kemudian menta ki total positive cases ki long sau active case sendiri kibar kabar so far ada menta kita 37